Pozdrav svima, danas je zanimljivo video. Ću da ispričam o Bugatti Veyranu svetu zvučnika, zvučnik od 4000 eura, Pride UFO 5. Bukvalno najjači zvučnik trenutno, serijski zvučnik naravno, kako po mom mišljenju. Jedini zvučnik koji može da trpi 10.000 W RMS-a, koji ima 5 inča namotaj, koji ima neodimski motor i sve u jednom. Tako da, hajde da vidimo šta je ovo. Prvo što moram da pomenem, to je njegov izgled. Tu je ovaj slučaj gdje je zlatni prosek između dizajna, efikasnosti, vrednosti i korisnosti. Imamo ovdje, kao upisano je 18 inča zvučnik koji u stvari se uklapa zajedno. Na primjer, imamo kutiju za 18 i on će uklopiti u ovu rupu. Ali, zajedno sa tim, u stvari to je 19. Ako ćemo mjeriti prečnik, to je kao 19 više. I šta mi se sviđa? Znači, mi smo, na primjer, uzeli dva ovih zvučnika i sada imamo kutiju. Da? Obično u običnom autu teško da uklopiš dve 18, posebno dve 19 ako imaš. Tu, zbog korpe, zbog ovog ravnog dela, možemo da stavimo jedan zajedno sa drugim u red i ćemo dobiti dosta prostora za dva zvučnika. To je isto, ne znam kako to došlo u pamet čovjeku koji to dizajnirao, ali to je baš pametno po mom mišljenju. Još jedno, kako ga da fiksiramo. Tu ukupno imamo 24 rupe za fiksiranje, znači možemo da ga baš sigurno da fiksiramo u kutiju ili u zid, gdje god. Obično ovi zvučniki koristi ljudi u zidu, naravno. To smo mi malo čudni i ne znam, možda nije pametni, ali nas to zanima, tako da šta da radimo. Šta još imamo? Ovdje je full karbon, znači dust cap karbon, pravi karbon. Nije neki marketing karbon koji baš mekan. Možemo da stavimo celog čovjeka ovdje i neće biti ništa zvučniku. Možemo da probamo da pustimo njega od 220 V, baš direktno 50 Hz od vašeg kućnog, kako da kažem, ulaza u struju i neće biti ništa sa njim, to je već provjereno. Imamo ovdje difuzor, ne znam kako to na srpskom, mi to zovemo difuzor između dust cap i vešanja. Isto je full karbon i nije manje bitna stvar, znači ovaj deo zvučnika, vešanje, ova guma, urađena specijalno sa ovim rebrastima da bi kad ovaj zvučnik ide na veći X-Max, da ne bismo dobili opterećenje, mislim da tako to se zove, i da ne bih nešto se pokvarilo ovdje na ove gume. Imamo linearan hod, kako da kažem. Evo, to što se tiče izgleda. Još jedno, pogledajte koliko je debel metal. Znači, bukvalno palac. Ne znam koliko je to. Možda skoro 2 cm, 1,5-2 cm metala i korpa je isto baš jaka i sigurna. Nikad nisam slišao da nešto se dešava sa njom. Ovaj zvučnik je težak 53 ili 56 kg, treba da tačno merimo i nikad nisam slišao da postoje neki probleme sa ovim, da nešto, ne znam, pokvari se ili nešto tako. Jedna od najbitnijih stvarima u zvučniku je motor. Posebno kad je u priči zvučnik za baš niske frekvencije. Ovdje imamo 12 komada magneta, neodimskog magneta, zajedno sa 5 inča namotajem. I što je bitno, namotaj je skoro 8 cm visok, od čega dobijemo veliki X-Max. U stvari imamo 42 mm X-Maxa u svaku stranu, ali
ja mislim da lako ćemo dobiti i skoro 10 cm. Efikasan X-Max naravno 42, ali sve što više to je naš kao prostor za grešku. Tako da imamo neki prostor za to i to nam će biti baš potrebno u ovom autu. Ja mislim, moje iskreno mišljenje, da je to jedini zvučnik u svetu koji sad može da trpi to što smo mu pripremili u budućnosti, da budemo najvetreni projekat u Srbiji sa najvećim vetrom, bez zida, samo u kutiji. I zbog toga smo uzeli dva ovih zvučnika, 218, da bude sve zajedno, da bude jaka, kako da kažem, efikasnost u jednoj kutiji i niski frekvenciji. Uskoro ću da pokažem vama kako to će raditi uživo. Će biti posebno video, znači kako to radi u Golfu zajedno, znači bit će dva UFO u kutiji. Tako da pratite nas na Instagramu, na YouTubeu, u TikToku. Možda zanimljivo vam će biti na našem sajtu, ako vam treba neka oprema. Tako da pišite slobodno u komentari. Ako imate neke pitanje, ću da odgovorim svima.